Koliko je trener bitan u tom sportu? Ma meni je najbitniji, danas ja kad gledam ti mladi sportaši, misle da sve mogu sami, ne možeš, trener je tu, njegovo iskustvo i to ti je jedno što ti može pomoći, zato što ja sjećam, moj trener stvarno mirne prirode, nema tu svađe, nereda, i on je u meni prvi put kad nešto sam tako pričao, on mi kaže, gledaj, ti trenirao, ne radiš ništa mene u sebi, kaže, nauči definiciju što je individualni sport, sve ti bi, kaže, jasno. Ako nećeš raditi, kaže, od toga ne ništa, pa sad kako te volja. Ali općenito, ja kad gledam dosta trenera kad pričam tako o atletici koji su radili s nekim drugim sportovima, kondiciju, nešto, svi govore da su zapravo atletičari specifični po nečemu što je, kaže, radiš s drugim sportašima, moraš mu reći da je napravi to i to. Dođeš atletičaru, kad njemu moraš govoriti, ne polako, ne toliko, znaš, njega moraš kočiti jer on bi uvijek više, Tako da, atletičari sami po sebi, ja ga gledam, ljudi treniraju, rade, A tko se stoji za tebe onda? Ko se u stručnom stožeru? Pa ja imam trenera, on je glavna osoba, ajmo reći, on je kriv i kad je dobro i kad je loše. Imam doktora, imam fizioterapeuta Željka Čopa, s kojim radi masaže svaki tjedan. Žaci alarm kad boli, evo Ivan. I tako, malo ih umori, šta ću. Moraš nas malo stići. Dođe im 5 ženskice, onda dođem ja. Niko neće da masira, ali svi naš moraju, šta ću. I onda na mene, a? Htio sam te pitati šta sve trener gleda, dok trenirate, jel? A moj trener ti najviše forsira što ja, baš forsira tu tehniku i šta ja znam, ja jedno vrijeme, nekad se nije dalo. Evo ove godine sam stvarno, i prošle dok je bila korona krenula, ali stvarno nisam nacionalno uspio prenositi do kraja tu tehniku, ove godine sam stavio sve mijenjao s temelja i prošlu, i baš slušam, radim i idem do kraja. I bilo mi je teško zato što u jednom trenutku to je sve palo na tako niske razine daljine da je to bilo pogubno za glavu. Ali onda sam shvatio kad prošlo mjesec, 2 dana mijenja, da je sve polako naglo krenulo gore i sad je stvarno za zimski period kakav sam bio prije, sad sam stvarno 5-6 metara bolji u svemu. A je li ti onda i u natjecanjima daje savjete i to? Pa naravno, natjecanje je najgore meni, ja sam dosta imao često problem, lako se zapali i onda se brzo ohladi natjecanje. Ja sam znao natjecanje zezom di bidus totalno. I onda ti bitan ti nisi natjecanje toliko te drano opala, ti ne znaš šta ti radiš uopće. I zapravo po meni natjecanje ti je automatizam, šta si naučio na treningu, dođi tamo, baci najjače što možeš, daj sve od sebe, budi glavom unutra, u zoni i to je to. A onda nekad krene sve naopako, već si ne znam ni ja, prebrz taj dan, misliš sad bi sve naglo ću, a zapravo tehnika pati, jer ti ne možeš brže napraviti nešto što možda je to tehnički usklađeno i da to ima taj ritam bacanja kako mi zovemo. Tako da onda najbitnije je da on to skuži, da mi kaže šta radim krivo, da se vratimo nekako. A jesi ikada surađivao sa psihologom? Jesam, ja sam išao dosta puta na razgovor sa sportskim psiholozima i to je stvarno isto jedna dobra stvar. Baš sam imao neki dan pričao, ja radim ta disanja, recimo vizualizacije, to je stvarno dobre tehnike za smanjenje stresa i jer znaš što najgore ljudi sve nekako u sportu ne treba ničemu pretjerivati, ali stvarno dobre savjete možeš dobiti. Naprimjer, meni se znao dogoditi na jednom trenutku puls skoči naglo, to ti je anksioznost, niko neće priznati, ali istina. I onda ne znaš šta radiš, ali ne možeš si pomoći. Ali onda shvatiš samo da 2 vježbe spustiš te otkucajne dole, smiriš se i jedanput wow, sve super. Jer ti na natjecanju kad te adrenalin opali, ako znaš se držati u toj dobroj zoni, ti si uvijek 5 do 10%, a možda rekao sam puno, ali recimo 2, 3, 5% si bolji nego na treningu, pogotovo neko koji je traumi na treningu. Ako znaš tu zonu, gurujete u pravom smjeru, adrenalin da te ovo. Da, jer u stvari ta trema oduzima puno energije, ako te prži 2-3 sata prije natjecanja, da. Gotovo ti je, da. Da, to je najgore.